Masqap boyunca ötkende söz bolgon. Hazır şu Masqapты karmabaş. Masqaptan çıkıp ketkendiň köbü Kur'an menen hadisти öz oýu menen çeşmeleş. Usulu Kur'an degen Naqd degen kitap bar, Usulu Kur'an. Oşonda Kur'an'da 4 dengeli düşünet etti. Kur'an'da manisini düşünüyor. Birinci Karapayım adamın düşünüğü var. İkinci alimlerin düşünüğü. Üçüncü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in düşünüğü. Dördüncü Allah Teala gana bilet. Birinci Karapayım el Kur'an'ın manisini uksa düşüne turgan ayetlerden bir misal keltiripdir. Estağfirullah ve izâ qîle lehum lâ tufsidû fil ardı qâlu innemâ nahnu muslihûn. Sadakallahu lazim. Bakara suresinde bayağı buzuklarga serimle üçün yer betinde buzukluklaşsınlar dese biz kayra oňup jatabız dep. Munday ayetlerdi karapayym elder uksa je Kur'an'ın kotormasyny okusa düşünüp. Bundan başka ayetlerden, bunun dengelden jogorky ayetlerdi bir gana alimlerden aytılsı boyunca karapayym el düşünüş gerek. Özünçe Kırgızça emes, kanca mehutsa düşünüp başka biröge düşünüp berişke hukuku jok. Bu ikinci dengelde. Üçüncü dengelde alimler dagı düşünbey turgan Kur'an'ın ayetleri var. Anı bir gana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanday düşünüp bergen bolsa, oşondoy gana biz düşünmeyiz ese Allah Teala bize oşondoy gana düşünüp alabız. Dördüncüsü bu Kur'an'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşünbegen dağın ayetler var. Ruh-u Mukatta'a Euzubillahil Alif Lam Mim degen bir kanca hamim bu ayetlerde bir gana Allah Teala bilet. Buna gördünüzler. Bugün günde Kur'an'da düşünüyor dengeli 4 tepkişte olsa hiç bir tamga tanımagandar elde daştıruu özü kalaganda düşünükmen elge düşünüp beriş. Şol üçün Kur'an'ın dağın, hadisin dağın kança Kırgızça kotorması bolsa kayra dağın eskертебиz okup malumat alıp koyuş gerek. Hiç kim gal boyunca bunday tigin deydi aytışa akıl yok. Mevliyaların nimeze gelsek Damla dağın salavat boyunca aytıp ketti. Oşo Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytış. Kanday bir hurmat, kanday bir bizim yaşamımıza bereke. Buğa Robiya degen avliya ayaldı bardığınızlar okuyansızlar. Robiya degen söz Arapçada 4. degen. Bu kişi törülgende atasının 4. kızı bolup törülgen. Alan törülgen günü hiç tege jok üyde. Çıraka da may jok. Maylana turgan may jok. Jetiştүү yaşoonun talaptary jok. Törөгөндөн кийин Rabia'nın enesi atasını ötünüp jok degende tünde jarık oturalı koşnadan barıp çıraka may surap geldi. Alan Rabia'nın atası koşnasının önüne barat eşte satta esteke surabastan kayra keledi. Kelgenden keyin Rabia'nın enesi de bilet bunu surabagandı. Atken al kişi Allah Teala'ga söz bergen hiç kimden eşteke surabaymın dep. Bizde hazır bart nese çeşitli olup tursa dagın köp neseni surayбыз. Onun üçün mana men oturganday oturup atası uktap ketet. Uktap ketse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüşüne girip sen 4. dagın kız boldu dep hiç kanday kızalat kaygırbagın. Bu kıyamet günü menin ümmetimden 70.000 kişini şefaat kılat bu kız Rabia. Bağdat'ın padişası İsa ibn Zazzaz gün öykesinde mağa 100 yolu salavat aytadılar. Bugün geçinde o 100 yol aytatırgan salavat testini çıkarıp koydu. Oşol üçün sen Peygamber sallallahu tüşünde aytıp atasına.
Ойгонгондон кийин менин сөзүмдү жазасыңда Багдадтын падышасына алып барып бересиң дейт. Ары ойгонуп кетип, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөздөрүнү кагазга жазып, Багдадтын падышасына өзү барбастан падышанын жан жөкөлөрүнө берип жиберет. Анан падыша алып окуп көрүп эле чыныгы түш экендигин билет. Анткени ошол күнү кечинде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтпай калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизди эстептир деп кедейлерге 2000 дирхам садака кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүнө кирген кишиге 400 дирхам белек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндө айткан, сага 400 дирхам берет деген. Эми ал кишини биз сакытпайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүнө кирген биз өзүбүз урмат кылып барабыз деп падыша 400 дирхамды алып келип Рабия энебиздин атасына берип, кийин кандай муктаждыгыңыз болсо бизге кайрылың деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтыш. Ошол үчүн жүрөктүн тирүүлүгү, көбүнчө тилдин дагы нымдалышы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават. Бүгүнкү күндө салаваттан канча адамдар качып жатат. Салават айтыштан качат, пайдасы сөзү сүйлөшкө. Шарият айт десе, жомокторду айтат, ушундай бир көйгөйлүң. Шарият айтылган жерде күлөт, мешиттерде дуу күлөт. Шарият айтабы, анча-мынча көрүп калсаңыздар, качып калсаңыздар билесиздер. Азыр дамыл айтып кеткен Яхия ибн Мааз. Бул кишинин шариаты ушундай жүрөккө даба болгон. Пайгамбар саллаллаху кишиге түшүдө көрүп айткан. Ал киши шарият айткан жерде ондогон 20 адамдар жан берет экен. Шунчалык таасирлүү айтат экен. Бул киши алымдарга, жакырларга, софуларга жардам берем деп 100 000 дирхам карыз болуп калыптыр. Анан муну эми төлөш керек деп кызарат болуп жүрсө, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүнө кирген. Сен 100 000 дирхам карыз болдум деп кызалат болбо, мен кызалат болуштан. Сенин шариятың шундай адамдарга жугумдуу. Сен Найсабурга бар. Найсабурга барсаң, аерге шариятты айт. Андан кийин дагы бир шаарга барасың, анда сенин 100 000 дирхамды бир киши төлөйт. Ошону менен кутуласың дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу боюнча аял шаарга келип эл жыйналган жерде мен Пайгамбар саллаллаху буйругу менен келди саллаллаху алейхи вассалам. Мен ушундай демелерге, алымдарга, жакырларга, софуларга жардам берем деп 100 000 дирхам карыз болуп калдым. Ошону ойлонуп, сөзүм да мурдагыдай орунду эмес, таасири жок. Анан шарият айтат, шарият айтканда бир киши мен 40 000 дирхамды мен берем дейт. Бирөө 50 000 дирхамды мен берем дейт. Бул киши жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир киши берет деген, силер экөө берет, силердин кабыл кылбайбы. Сасал жерде шарият айтат, шарият айтканда ошол шарият айтып бүткүчү 10 кишинин жаназасы саат. Мындан балыкка карап бет алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүнө киргенде бул Яхия ибн Мааз сурайт. Ал киши ким? Мен кайдан табам дегенде, мен сенин түшүңө киргендей, мен дагы анын да түшүнө кирем. Ал сага өзү акчаны алып келет деген. Балыкка барса, балыкта падышанын кызы бул киши 100 000 карыз болсо, 300 000 дирхамды даярдап отуруптур. Мен сени канча күндөн бери күтөм. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүмө кирип сага айтты. Атам мени турмушка бергенде 300 000 дирхам даярдаган. Ошонун бүт баары сеники болсун деп баягы аял Яхия ибн Маазга берет. Анан аял өтүнөт, мен сенин өтүнүшүң, сен 4 жерде шарият айтасың. 4 жерге адамдар топтоп берем дейт. Анан өтүнүшү боюнча биринчи жерге барып шарият айтканда 10 киши кайтыш болот. Экинчи жерге барып шарият айтса 25 киши. Үчүнчү жерге барып шарият айтса 40, төртүнчүсү 70. Булардын ошондой шарият айтса, шарият ушундай таасирлүү. Эмне үчүн мындай таасирлүү? Булар жана дамыл айтканда, булардын жүрөгү 100% бир гана Аллах Тааланын махаббаты. Биз дагы аулиялардын окуяларын, аулиялардын өмүр баянына көп айтышыбыз керек. Аулиялардан бизге жугуш болуш керек. Бүгүнкү күндө дагы ошондой аулиялар бар, жок эмес. Жер бети аулиядан бош эмес. Кыямат күнгө чейин болот.
Kıyamatda Allah Teala şu her birimizde avliyaların katarı. Bunday boluş üçün sözsüz tazalıq, takvalık. Bugün günde bizim jiyinga katışkanlar, jiyin uyuşturup biz ikinci yol katışıptayız. Adamların sanı başka jiyindarga, başka cemaatların jiyiniga karaganda sаны az bolgonu menen, biroq buyursa bizi sapat bolot деген ümittebиz. Kim jardan berse Allah jolunda özün mаңдай termen bersin. Taza bolsa, takva bolsa, bagıtı tüz bolsa, az ele cemaattın tasiri taza emes, bagıtı tuğra emes, kançalagan cemaattardı tez ele arada Allah Taala'nın jardamымен jok kılат. Şunday jiyinдар bola bersin. Allah Taala şu her birimizge жүрөгүбүздөгү биздин кайгы камыбыз бир гана акыреттин камы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.